چش تیوی شوا و خوش به تماشاوان نهیجا ام به نوچه شویل پیشبری و نکرم بکن. دوباره سلاف جبو یکی تیو یک ریزیا کردی لروجاوای کردستانی خبات تین کرن. ایرو به همان آرمانجه پارتین سیاسی این روجاوای کردستانی لباجار قامشلو لهفجویان. هفسروکا پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده پروین یوسف گودکو انه کسی بشداری جوینی نبویه دوی ام هفبش خبات بکن. سکرتری پارتیا روش کووان کنعو تقص کر که آرمانجا جوینی چالا کرنا شاندا کردیه. بعد حوارات مكثفة وجهود مشكورة من الأصدقاء سالکو چند ماه دستر کنفرانس یک ریزیا کردی لروج آوای کردستانی در باز بو. لروج آوای کردستانی جبو یکی تی و یک ریزیا کردی هینجی خبات ددومن. پارتین سیاسی این روج آوای کردستانی لباجار قامشلو جبو نقاش کرنا روش شداوی روج آوا سوریه و پیش روج آگل کرد لحف جویان. در بار جوینه ده هف سروکا یک تیا پارتیا دموکراتیک پروین یوسف و هاگود. دهاتا خواستن که همه پارتین کردی را ام بکارن پار وکن کارو خباتی کشاندا کردی شدی کرد لیبله گلک جاران مدخواسته لیبره رادارن کو بمره کارو خباتی آنجی شریکی ما ای وفدن حوالی ما یعنی کسینا هر تم تأجیل دکران نو کاری ما جدر بهیا خباتی ما هنا تشتكين کو ام پار و بکن جبر کو راستیجی خباتی شانده تنه د اطار دانوستاندن بشامره بون او اطار جی نهاتا پیکانی جبر کو شام حتی نه و کشاند قبول نکریا جبوی او دانوستاندن نهاتا مشادن ما خواستكو ام وفد كردي ايكو خارجي انا كسي ام حمو بارتين ايكو تبلي كونفرانس بونه ام وابجبن ام خباتين كو شاندا كردي ونيرين انبان بارتيا جي بكر بو شان بهتر اكتيف ببي و انا كسي جي بشك جبي شانديا كو جاره كدي كو وري سر خطا كرد هبر ام بكار بريارا هروها پروین یوسف دیار کرکو او دخازن کارین هف بش جبو کردان بکن. يعني أنا كسيش قط نبويا وتبريارة قطبوني أم وفد بارشة بكنا لكارن هبش جنتنا جبوي أم دخازن كاري هبش بكن يعني قطبون يعني جي سكناندن نتشارة يعني جبوي جي أم دكارن بش أري قط نبولي بلي سكن يجبون نوي ميني سكناندن خباتن هبش لازمن جبوي أم دخازن كو تتن أف جيفين جبو أم نيرينا بقرن ام کم خباته کی مزن بدن دار خستن یان جی ام کنفرانس کی دیل دار بخن یان جی نيرين پارتیا چنه و دوردا امی و بریاری سکرتری پارتیا روش کووان کنعو گوت کو آرمانجا وان جوی جوینی اکتیف کرنا شاندایا کردیه راستی او جوینا ما ام بهتر ما خواست جو ام الشاندا خویا کردی ام ببن خودی ام جبرگو اف شاندا کردی و اف کنفرانسی کردی ایگو هاتیل دار خستن او بپشتگیریا 6 مليون کرد بو دماغو ایرو شانداما تیک هره یانجی اف وثیقه گوش کنفرانسی کردی وری هلوشاندن فناخوا او دبی جهد درشکاندنا 6 مليون کرد جبروی که ام هول ددن وکا پارتین کردی او جوینا مجکی گلی که ما يعني ما تكسكرش جو جبو خاطري جو اف شانداما جاری کدیتر اکتیف ببی لگوری آگاهی نوچگهانا مجی انه کسی بشداری جوینه نبو. ده 26 نیسان 2025 ده کنفرانس یک ریزی و یک هلوستا کردی لروج آوای کردستانی هات لدار خستن. بالافرکه به مروفا خوکش یان ناس لگنده آشمعوینا لگندواری باشور کوبانه یه روج آوای کردستانی بمباران کر به یه تو زیان چه ببن. لکوبانه بالافرکه به مروفا خوکش و نناس لگنده آشمعوینا کل باشور باشار کوبانه یه خست لگوری آگاهیان ده انجام ایری شده تو زیان چه نبویه هروها حتی نها نهاد زانین اف ایریش جعالیه که و پیکاتیه. حکومت و گهیز سوریه نرخ سوتمنی بها کربو. همو کلوپلین جیانی لگوری نرخ سوتمنی جی بها بون و یکیجی بخورک ریزک آبوری لحریم آنی. خلک حریم جزیره بخوا پیشاندانان او یک شرمزار کربون. ایرو وزارت انرژی بهاین بنزین مازوت و جرین غازی هنکی کم کر. گلو و افکار بداخوازا پیشاندیران پیک بینه آنا ام ناس بکن.
دا آبوریا جیهان دا بترول خودی رولکا گلکی گرنگه. چمکی هر تشتن گول ولاتین جیهان تین و گوهستن بریا بترولیه. لو ما هابونو نبونا بترولیجی باندورا خول آبوریه دگه. لروجاوای کردستان بری هفته که وزارت انرژی یا حکومت وگوهز سوریه بهای سوتمنیه بلند کرد. لگوری و بنزین بو بدولارک و 10 سنتان و مازوت جیبو ب 88 سنتین امریکی. هم وقتی ویشی دلار امریکی نزیکی 15,000 لیره سوری دکر و بخوره کریزک آبوری لحرمه چکر. بهاین کلوپلین جیانی جی لگوری بهای نو ین سوتمنیه هاتن بلند کرن. هر وها حسک و قامشلو بگشتی جبر نبونا سوتمنیه 3 روزان بیک کهربا دناواتاریه دمان. لو ماج دما درخستنا بریاره و حطان هاوه اف بریار راستی برتکن تند هات. خلکن هرما جزیره بچالاکی انجودا روشا دباره و بلندبونا بهای سوتمنیه شرمزار کرن. خلک داخوازا چاره سریه کمایندت کن داکو جیانا وان باشتر ببه. پشتی وان نرازی بونان حکومت وگوهز به بریاره کدن بهای سوتمنیه دیار کرد. لگوری لیستیانو یا وزارت انرژی یا حکومت وگوهز سوریه بهای بنزین اوکتان A95 جسادی 20.39 داکت او بو به 130 لیره سوریه نو. بهای بنزین اوکتان A9 جسادی 19.97 داکت او بو به 125 لیره سوریه نو. هر وها مازوت برژه جسادی 14.37 داکت او بو به 107 لیره سوریه نو. بهای توپا غازی جی جسادی برژه 15.49 داکت او بو به 105 لیره سوریه نو. بری درخستنا و بریاره کرینو فروتنا سوتمنی و غازب دلار بو. نهاجی و بریاره نوره کرینو فروتنا سوتمنی دیب لیره سوری به. هم وقتی و دلار امریکی داکت او بو به 13,000 لیره سوری. حکومت وگوهز قاشووای دلار کم کر داگو کریس آبوری وره چاره سر کرن. لبرواجی و لبرانبری دلار گوهاتی کم کرن بهای سوتمنی وکی خوامایه. گلو کمبونا بهای دلار و کاربه کریزا آبوری چاره سر بکه اف بریاره حکومت دوخت کیدته کو پیوستیا حرم بسوتمنیه هیا جبر کو جودکار موسم خود چینن. هزین اولهیه ین عراقی لحرم کسکو حرم دردوراوی ین لنافندا بغدایه لدیجی گندلیه اپراسیونه که برفره بیک آنین. در انجام هاوی اپراسیونه ده 47 پارلمانتر و برپرسین عراقی بسوجین گندلیه هاتن گرتن. هێزن ئەولەهیەیەن عێراقی ji bo girtina hejmareke zêde ya kesên godestêwan di gendeliyê de heye operasyoneke berfireh li parêzgehên Bexda, Salaheddîn, Enbar, Nînwa û çend deverên din dan dest pê kirin. Hat ragihandin ku hinek ji wan berpirsên payebilên reviyane. Ji ber vê yekê hemû dergehên herêma kes got di navenda Herêma Başûrê Kurdistanê û Bexdayê de hatin girtin. Ajansa Nûçeyan a Iraqê diyar kir got ev girtin û binçavkirên piştî هاتین آلیکاری بری ی وزارت پترولی جبو کاروباریم پاروکرینه عدنان جملیه دادگاه عراقی جی راگهاند گوت چارچوبه ابجیه آنینا وان بریارانده حتی نها دزدانی سرزیده 98 میلیارد دینار تو بابک زیده یا زیرو ملک و خانی انگو گریدای وی تورینه ده همان دمیده چارچوبه اپراسیونی ده 47 پارلمنتر و برپرسین عراقی بسوج گندلی هاتن گرتن لآلیه دن دسته دسپاکی یا عراقی دست بکاری یاسایی کرنه و ناوی هنک کسین گو بسوجه گندلیه هاتنه گرتن جی اشکرک کرن. لگوری زانیارین گوش مدیای عراقی دایه دل لیسته ها گرتنان ده ناوی ناسکریه قادا سیاسی هنه گو هنک جوان اوین. لیسته ها کسین گو بریارا گرتناوان هیه موسن سامارایی سروک هف پیمانا ازم ریوبرین اوفیسه و پارزوانین ویجی هاتنه گرتن. فریق عبدالکریم وجیر سکرتر تایبت ای بره محمد شیا سودانی عباس سودانی برای سروک وزیر بره محمد شیا
سودانی آلیا نوسیف پارلمنترا فارکسیونا گشپیدان و آفدانیه بهدینا نوری مربوط پارلمنتر فارکسیونا گشپیدان و آفدانیه حسن خفاجی پارلمنتر بری پارلمنتوی عراقی داخویانی گلی و هولدان جبو آواکرنا حکومتانو یا باشور کردستان جی بردوامن. بدک دیار دکه گدوه پارلمانتو وره چالا کرن و حکومت آوا ببه. تفگران ویانو جی برسف دا او دبیجه گدانینا خطین سور لسر پوستان گرتنا همو درگهان لپیشبری گفتگو کرن و رونشتنانه. همواليين سياسيين باشور كردستان داخواز آواكرنا حكومت دكن لحطانها تبينغاوكا براتيكي نايه ديتن و هولدان تنید چارچوبه داخویانیین دیشبری هفته مانه. پولیت بوروی سیاسی یا پارتیا دموکراتا کردستان پدکه درباره مجاری ده داخویانیک بلاف کرد. پدکه دیار کرد گو روشا حریم بگیشتی و یا باشور کردستان بتایبتی بر پرسیاریه که نتوایی نشتمانی و اخلاقی ده خسر ملیوان که اوج و روشا زحمت رزگار ببن و دبیجه. هولدانین میج بو آواکرنا حکومتی بردوام بون لی تعالی برسوامنه دا روشا هرمی بر پرسیاریه که نشتیمانی ده خسر ملیمه که امجوی روشی رزگار ببن پارلمنتر ده هندوری هولا پارلمنتوی ده بر پرسیار بن جبو دیتنا چارسرین گنجاو پشتی ویجی نوینو بداخویانیه که بر سوا پدکه دا لی گاوا گو پدکه به 39 کرسیان دبیجه خطا میا سور لسر پوستین سروک هرمی سروک حکومتی وشی ورمندین انجمن اولهیه هیا افتی واتیا داوی آنینا لازمونا هرمی و گرتنا همو درگهان لپیشیا گفتگو رو نشتنان نوینو راگهان گوهکه پدکه آمده یا دویج شر پوستان برده هنگه همو آلیین دنجی جبو رونشتن آمدن او گوت نوینو هر وحاد بیجه گود انجام ده دوی هر کس وی راستی بزانه به گو اگر هر آلیک خواکی دلسوز هرم کرد و کردستانی دبینه نابه او شر پوستان بکه و نابه باشور کردستانی ببه قربانا پوستان. دیسا اندامکی سرکردایتی یک گرتو یا اسلامی یا کردستانی جی هشیاریه ده که اگر روشانها یا باشور کردستانی به ویرنگی بردوان بکه هرم دی روبروی قیران کورتر ببه. پشتی نزیکی 2 سالان جهل بجارتن پارلمانتوی کردستانی هر چند همو آلی داخوازا چالا کرنا پارلمانتوی او آوا کرنا حکومت دکن لی هنجی تو پنگاوین پراتیکی ناین دیتن. یک جه پیشنگو فرماندار پیشمرگه پارتیا آزادیا کردستان پاکه سوران محمد زاده لعوتیلک هولیرا هاته کشتن. درباره بویر ده بر پرسکی پارتی را گهاند گو پیشمرگه وان به دمانچه بیدنگ و کری هاتیه کشتن. ها دیار کرن گو سوران محمد زاده لباجار هولیر دجیا و کاری خواه لور بریوه دبر. جبو دیار کرنا هرگلین بویری. هزین اولهی لره پرسین دانه دست بکرن. ادیب خالدیان گو بر برسکی پارتی آزادیا کردستان پاکیه ایران به بویر توانبار کر او گوت ام پشتراستن که سوران محمد زاده جالیه ایران و هاتیه کشتن جبرکو بویر و وی کاری او بری پیرابونه. پارتی آزادیا کردستان پاک یک جه پارتین روشلات کردستانیه و بارگه هنوی ین فرمی لباشور کردستانی نه. بریا 39 سالان رژیم بعثی یا عراقی چکن کیمیایی به سر باجار سردشته یه روشلات کردستانی دا باراندن. در انجام ده بهتری 130 کسی جیان خوش دست دا به هزاران بریندار بون و زیان کمزین گهش جینگه ها هرمی. اف ایریش دی دیرو کانوژن ده وکه یکمین ایریشا کیمیایی یا لسر باجارکی تیناس کرن. ایرو سالوگر 39 مینا کمکوشیا باجار سردشت ای روشلات کردستانیه. 28 حزیران سال 1987 هزین صدام حسین بمبین گازا خردله به سرتاغ نشته جهبونه باجار سردشت ده باراندن. اف ایریش وکه یکمین ایریشا کیمیاویل سر باجارکی دی دیرو کانوژن ده تیزانین. دوی روژه ده بالفرن شرین عراقی
هفت بۆمبەیەن کیمیاوی بسەرسووک و تاغێن نیشتە جێبوونێ یەن باژێردا باراندن. لە گۆری دانەیەن نەفەرمی دە ئەنجاما عێریشێدا بێتری 130 کەسێن سڤیل ژیانە خۆشدەستدا و زێدەی 8,000 کەس بە مادەیەن کیمیاوی باندۆر بوون. بە هەزاران کەس هەوجەداری چاودێریە لەزگین ئابژشکی بوون و پسەدان ji ber birînên xwe yên giran ji bo nexweşxaneyên Urmiye, Tebrîz, Tehran û bajarên din hatin veguhestin. Ev dane nefermîne û jmara qurbanan pir ji vê zêdetir e. Ji ber ku wê demê ji bo veşartina vê tawana giran, her du rejîmên Iraq û Îranê daneyên rast belav nekirin. Ev êrîş bû sedem goşîngeh, xweza û hewaya bajarê serdeştê û derdora wê bi temamî şehrî bibe. Saddam bi hinceta şerê li gel Îranê êrîşa kîmyawî bir ser navçeya serdeştê û tenê di bîskekê de laşê bi hezaran kesan şewitandin ku piraniya wan jin û zarok bûn. Piştî 39 salan ji kîmyabarana serdeştê, birîndar hîna jî ji ber kêmî û giraniya dermanan û pirskirêkên di pêvajoya dermankirina bijîşkî de zehmetiyê dikişînin. Heta niha jî gelek qurbaniyên kîmyabarana serdeştê nehatine qebûlkirin. Hejmar û navên wan mîna qurbaniyên vê tawanê nehatine tomarkirin, tevî ku belgeyên wan ên bijîşkî yên piştrastkirî hene jî. Heta niha belgeyên gonayên înkarkirin li ser vançekan û qurbaniyên wan li cem dezgehên taybet ên navdewletî û welatên cîhanê hene. Lê ji bo rêgirtina li ber dûbarebûna bikaranîna vançekan, wan çavên xwe girtine û bêdeng mane. Duhle Mêrsîn û Wanê îro jî li Amed û Stenbolê mîtînga azadiyê hat li darxistin. Mîtîngê peyamên girîng ên ji bo pêvajoya siyasî derxistin pêş. Beşdarên mîtîngê banga avêtina gavên qanûnî û azadiyê kirin. Li hin bajarên Bakurê Kurdistan û Tirkiyê ji bo pêvajoya haşîtiyê mîtînga azadiyê ya mezin hat li darxistin. Mîtînga azadiyê duh li Mêrsîn û Wanê îro jî li Amed û Stenbolê pêk hat. Mîtînga Amedê li qada îstasyonê pêk hat. Bi de hezaran kes ji Amed û bajarên derdorê beşdar bûn. darxistin peşiye de cê xwe distînin. Îro jî li vê derê ne, li vê derê jî cê. Berdevka Dempartiya Ayşegul Dogan, axivî û daxwaza aştî û azadiya anî ziman. Bi salaye xwestina me azadiye, aşitiye, wekheviye, jiyanek ku hemû kes lê bikarbe bi serbilindayî bi mafên xwe bijî. Ev xwestina me. Hevseroka giştiya Partiya Herêmên Demokratîk, Çîdem Kilîçgûn û Çar jî diyar kir ku banga wan, banga Tirkiyekî azad e wiha got. Ev firsandekî dîrokiya ku ji dewletê re hatiye, bêyî ku deneng bixin, divê rêzîknameya qanûnî bêderxistin. Piştî axaftina hevseroka giştiya DPP, ji Sekreteriya Îmraliyê Veysî Aktaş axivî. Veysî Aktaş bi domdarî di nava axaftina xwe de daxwaza aşîtiyê dûbare kir. İro li Amedê bang ve tedîrokî tê kirin. Ev banga bi milyonan e. Em dibêjin divê şert û mercên müzakereyê bên amadekirin. Pêşiya siyaseta demokratîk be. Piştî axaftinan gel li ber stranan govend gerandin û duruşme pers kirin.
کنفرانسا کو سازین زمانی کردی بدرشما جه ستاتوی حتی پرورده جبو مذکره چارچوبه کنو لچاند آمده لدار دخن دروژا دویم ده بردوام کر. ده کنفرانسی ده لسر گرینگی زمان هات آخفتن. و هر زمانك لدنیای ده چیروکه خواه دنویسینه کنفرانسا گوسازیین زمان کردی به درشما جستاتوی حتی پروردهی جبو مذاکره چارچوبه گنو لچاند آمده یال نافچه یeni شهیرا آمده هات لدارخستن دروژا دویمین ده بردوام کر. د برنامه ده گلک اندام و روبرین پارتین سیاسی به سدان نونرین سازین سویل انجواکی و اندام و روبرین سازین زمان انج باجارین باکور کردستانی و ترکیه هاتنه تبلی کنفرانسی بون. لی کنفرانسی پانکارتین بزاراوین کرمانجی، کرمانچکی و سورانی ین کردی یا حسکرین زمان، حسکرین ولاته، حسکرین ولات، حسکرین خوابونه هاتن دالقاندن. Parlamenter Dem Partiye ya Mirdini Beritan Güneş Aslan lser mijara zaman u deruniya zarokan axevi. Anjı zarok tevli civak edibe ne tane zamanı xoş bir dike aslında jibir nake le bele naxve bijiyan ede bikar nayne jber ku tekiliya zarokan anjı tekiliya civaki be zamanı vare te karakirin. Heger tekiliya zaman u civaki xarabı be çi dibe tekiliya zaman u civak xarabı be devur de degu hestin çenabe jber ku kesek jber zamanı xwe fedi bike anjı tekiliya zaman u zarokek ne baş be ev ne buxaze ku ev kesen ku vi zamanı daxı ve tekiliye ke deyne aidiyeta kome xarad be aidiyeta malbat xarad be aidiyeta tekili u çande xarad be. Piştre doktor akademisyen İsmet Konakşi destnişan kir ku politikayın asimilasyonu fişarên dîrokî û bandora wan al sergiyan û bedena civakê zanistîne. Muçi možda, no možda ku asimilasyon zafxorî no nî çêkû orijinal çêkûyê ki ma şuxulene êdî xwemî rabîşî yani asimilasyon zafxorî. Diga yevzî didêne sto ot asimilasyon xwara şemaz pirozanê yani ot asimilasyon çıgû çıkıyor. Her wiha pisporê perwerdeya dijital û bernamenivîs Karwan Arefşî ji Başûrê Kurdistanê tevlî konferansê bû û li ser rol û bandora qada dijital a di pergala perwerdeyê de axivî. Karwan Aref balkişan ser pergala perwerdeya heyî û got ev pergal li ser ziman û zarokan nasekine. Kar o sistema perwerdeya dike. Ez baxwe hiç gaveka hez ji mektebê nekiriye. Hiç vaxteka xwem به مکتبا ماندونه کردیم و نها فهمیدم وقتی مزل بوم تگشتم چما از کرمانچه که درستم کرده که درستم سیستمه که کو دولت بود دابنه و لازم واسط که چه نبه. Konferans binirxandinan bidawî bû. لستانبول کمالیا لیکولین کردی لزدای خباتین خوین پرورده کرنا به زمان کردی. کمالیه گو افدمکه پرورده زمان کردی ده هجمار که جوانین کرد پرورده خواه به سرکفتی بداوی کرن. ایوب وامپیره؟ belki şükran Komalaya Lêkolînên Kurdî ya Stenbolê serdema perwerdehiya buharê bi dawî kir. Bi boneya bencambûna perwerdeyê şahî û seyranek hat eldarxistin. Şagirt û mamosteyên tev li perwerdeyê bibûn, di seyranê de hatin gel hev û bencambûna perwerdeyê pîroz kirin. Şagirtên ku di serdema perwerdeyê de cih girtibûn hest û remanên xwe yên derbarê perwerdeya serdemê de parve kirin. Tekilî zamanê Kurdî asla duyamîn bîme. Ez gelek keyfxweş bûm hem nêvbera havalan da nêv şana Kurdî de ser zimanê Kurdî ser zimanî û ser çanda Kurdî ez me gelek hezek ez xwe pir cuda cuda naz bikime. Ji bo ka serras bikim ez zimanê xwe hîn pêşte bibim ez tên vê derê. Ez hatim ez zimanê xwe hîn vêtir ez dielime.
وقتا دست فکرم نو دست فکرم وقت زارو که کلجام لی ماموستین من وقت هوال بون یعنی جبومه من راحت کردن یعنی دوی عالی ده من پرورده یک باش استاند و هم نویس هم رخنه مگیش فیر بون یک مامۆستای کۆمەڵەیە لێکۆڵینên کوردی ئەستەمبۆل یاسین ئالکان بەسە سەردەما پەروەردەیی و عەلەقەیە کوردان کرد و ji bo پەروەردەیە سەردەما هاوینێ ئاگاهی پارێکردن. ئەم دکان بێژن هەر ساڵێ زێدەتر دەبێ vê serdemê nêzîkî sêsedê zêdetir xwendekar tevlî bûn beşdar bûn. Civana jî sed kes serkeftî bûn yanî astê wan bilind bûn. Em havînê dixwazin astên polên axaftinê vekin ji bo asta yekem û duyem. Piştre di îlonê de yan jî rezberê de em ê polên normal vekin yanî astê yekem duyem sêyem. لچار ناوندان دگل مالباتین کو ناوین خواه تومار کربون داگو مافی همولاتی بونه بستینن هفدیتن هات کرن. قناغا یکم هفدیتن جنیزی 10,809 مالباتانو 10,000 خوازنامین تا که کسی پکتی. جبو کسین کو ناوی خواه تومار نکرنجی لحسک دریه تومار کرنه حتی محک جاره کدن هات وکرن. لچار ناوندن لهرما جزیره روشاوای کردستانی هفدیتنه به مالباتن کردین بین ناسنامه بون هاتن کرن. کمیته تکلدار لناوندن هفدیتنه به مالباتن کرد این کوچ بو ورگرتنا همولاتی بون اخوات همار کربون دست بکر. هفدیتن لحسکه چلاغا او دوجی لقامشتو بون. یک جناوندن لقامشلوی هاتن وکرن جبو پیشوازی کرنا سر لیدرین. جباجار و گندوارن دیره که هاتیه وقتاندن. قناغا یکمین هفدیتنه جنیزی 2,809 مالباتان و 10,000 داخوازنامهین فردی پکتی. لگوری برپرس ناوند هفدیتنه اف خبات لسر سی قناغان پکتی. وان دیار کرکو پیشوازی کرنا داخوازنامهین حیا مهکی لپیشیا کسین کو بری خواهتومار نکریه وکریه او حال زیده کر. کسی نکاری بو بری سرلیدان بکن و خواهتومار بکن دکارن سریل آواهی پارزگاه حسکی بدن. سروک حکومت و گوز سوریه 16 چلیا ای سال بریارنامه 13 درخست بو. ده بریارنامه ده مافی همولاتی بونی جبو کردن کو بین ناسنامه بون هاتن ناس کرن. أن يعود آمنا سالما دون شرط أو قيد. بینجا جوتما سال 1962 جبو پارزگاه حسکه تنی روجک دیار کربون دا کو ولاتین کرد خو قید بکن جبر و یکی گلک ولاتین کرد نکاری بو خو قید بکن او ولاتین سوریه نبون لگوری بلگان هجمارا کسین کو خو قید نکربون 500,000 درباز دکه. لیستگوان نافدار کادر اینانر گود 7 سالی خود جیان خوش دست دا بر به رویتیا خویا داوی و هات اوغر کرن. اینانر هرتم به هلوست و سکنا خویا زلال به دودولی داخوازا آشتیت گر. جبو قادر اینانر ایکو ده 7 سالی خود جیانا خوش دزدا لدکا هاربی محسین ارتو گرول مراسیما جنازه هاتل درخستن ده آخافتنان ده بالکشاندن سر ده خوازا آشتیه یا قادر اینانر و حوالی نوی خمگینی خوانین زمان حوالا جیاناوی جولی ده کورال دست نیشان کر که هفجینی و اینانر تم دگود وسیعتا من او جوالات من را او آشتیا مزن ده روژه که گل آوا بکن چلنگا که سروک گشتیه جهبه کمال کلچدار اغلو که پشتی بریار بطل کرنا تکز هات سر وظیفه هل نگرتن هندر و دکتنا ایوان دما چلنگی کو سروک کوما جهپی ازگر ازل شاندبو و یا نامزت سروکوماری آگرتی اکرم امام اغلو سروک وکیل شارداریا باجار مزن استانبول سروک گشتیه ای پارتی شاندبون لسردکی هاتم بجه کرن هف سروک گشتیه دم پارتیه تنجر باکرهانجی جبو قادر اینانر هستن خوها آنیزمان سری گلین ترکیه ساغ به. هنرمندکی پر هیجا بو. دموکراتکی پر گرینگ بو گوما وندا کر. یک جمکیم بو. او تم لگل وان کسان بو گو راستین حقیان دهاتن. ده سالین حشتی ده لدجی ضربه بو. ده سالا 2015 ده پیواجویا گوش بو پرسگریکا کردی ها دست بکرن ده رولک مزن لیست. ونداهیه که مزنه. دامزرینر پکک عبدالله اوجلانجی جبو وفاتا قادر اینانر پیاما سرساغی شاند پیاما عبدالله اوجلانجی وهایه از هنرمند مزن قادر اینانر
گود دلی گلی ترکیه ده جه گرتیه برێزداری ببیرتینم. او جی وکا یلماز گونهی و سری سوریا نونر مزن خطا هنر سینمای بو. او جبو گل هنرمندکی راستقیم بو. ده دلی گل ده خودی نرخکی اتیک و استاتیک بو. یک جی پیشنگن عاقلمند ای راست و به اصرار ای پیواجوی آشتیه بو. او جی وکی سری سوریا اندر شوبدار پیواجوی داوی یا آشتیه بو. از باور دکم گوده پیواجوی نو یا آشتی و جواکا دموکراتیک بگیجه سرکفتنه. به وی سرکفتنه دی رحیوی شاد به. از جخزم دوستین وی اوشگلن مرا سرساغیت خوازم او برێزداری و حسکرن سلاف دکم. کادیری نانر پشتین میجا لمزگفتا بارباروس هایرتین پاشا هاته کرن لگورستانا اولوس هاته دفن کرن. آژانسا نوچیان آ فرانس 24 را گهاند گوده قضای بالفرک سیویل ده لرشلات فرانسای 11 کسان جیان خوش دستان. هروها آژانسا نوچیان آ فرمی یا سعودی جی را گهاند گل رشلات عربستان سعودیه 14 سعودیان ده قضای هلیکوپتر که ده جیان خوش دستان. لفرنسای و سعودیه دروژه که ده دو قضاین بالافران چه بون. لگوری آژانسا نوچیان فرانس 24 پارێزگاری هەرێما مەختەمۆزێل ڕاگهاند. گوددەما جرباندنایە کەم ئافراندنا بە پەراشوتێ ده بالافرەکە سڤیل لە ڕۆژهەڵاتێ فەرەنسایە کەت خوارێ. د ئەنجاما کەتنا بالافرێ ده ده لەشکرên پەراشوتێ و پیلۆت جیانە خۆش دەستان. لگۆری ئاژانسا نوچەیان ئا فەرمییا سعودی لە ڕۆژهەڵاتی عەربستانا سعودی 14 سعودی د قەزا یا هلیکوپتری ده لراست نورا جیانا خوش دستان. هروها اجانسی اشکره کر گو چافکانیه که فرمی دو وزارتا انرژی ده پشتراس کر گو هلیکوپترک آرامکو گو یک جستون آبوری و سیاست عربستان سعودیه هاتی خواری قضا جیبو سدما شهادتا همی رویین و هجما روان 14 بون گو ولاتین سعودی بون لیکولین به پشداری رای دارین پیوندی دار اجبورونی کرنا سدمین بویری دومن. و ده ناوا پیمانا را گهاندی یا ده نافبرا اسرائیل و لبنان ده. ارتشا اسرائیل ایریشنو لسر باجاروکن باشور لبنان پیک آنین. مدیاین لبنانی جی دیار کرن گودوان ایریشان ده کسک هات کشتنو ده کسین دنجی برین دار بون. تەوی پەیمانە چارچۆڤەیە گۆ ئیسرائیل و لوبنانی ئیمزەکردن ئارتێشا ئیسرائیلê êrişên nû li ser Libnanê pêk anîn. Li gorî agahiyên got hatine belavkirin, artêşa İsraîlê êrîş li ser bajarokê Dêr Siriyan û herêma Neptiyê pêk anîn. Ji aliyê xwe ve jî berdevkê artêşa İsraîlê Evîgay Edreyî ragihand. Gowan êrîşên asîmanî li ser herêma Neptiyê ya başûrê Libnanê pêk anîn. Li gorî daxuyaniyên berdevkê artêşê wan divan êrîşan de çekdarên Hizbullahê armanc kirine. Herwiha platforma avêtina mûşekan a Hizbullahê jî armanc kirine. Wezareta Tenduristiyê ya Lubnanê jî eşkere kir. Got kesek di encama êrîşên İsraîlê de hat kuştin. Polîsên İsraîlê jî ragihandin. Got çarçoveya tundujiya li dijî Ereban de goj destpêka salê ve hejmara qurbaniyan gihandiye zêdetirî 140 kesan. د دو تقینên otomobîlan û gulebaranê de 5 kes hatin kuştin û yên din jî birîndar bûn. Di heman demê de televîzyona fermiya Libnanî diyar kir got droneke İsraîlê êrîş li ser bajarokê Nepteya Jorîn pêk aniye û di encamê de 2 kes birîndar bûn. Herwiha artêşa İsraîlê kuştina leşkerekî xwe di pevçûnê Libnanê de eşkere kir. Ev êrîş piştî peymana navbera İsraîl û Libnanê de gol Washington hat îmzekirin pêk tê. A framework agreement between the sovereign government of Lebanon. Divê çarçoveyê de û li gorî medyayên Libnanî Serokkomarê Libnanê Joseph Aoun birêya peywendiyeke telefonî ev daxwaz ji Serokê Amerîkayê Donald Trump kiriye. Em hêvî dikin got Washington bibe alîkar. Got pêşî li pêşbirkên peyama çarçoveyî ya bi İsraîlê re bigire. Beriya van êrîşan Serokwezîrê İsraîlê Benjamin Netanyahu di daxuyaniya xwe ya yekem de a piştî peymanê de diyar kiribû. Got artêşa İsraîlê ji herêmên ewlehiyê ve nakşin heta got Hizbullah were bêçekkirin. Ji aliyê xwe ve jî Hizbullahê ev yek red kir û benda peymanê ya bêçekkirina Hizbullahê li hember vekişîna artêşa İsraîlê weke xêzeke sor bi nav kir.
شر روسیا اوکراینایه یک جه شر نهری بباندوره ده پرگالا ناونتوی یا همدم ده. سروک روسیای ولادیمیر پوتین بداخیانی که را گهاند که روسیا ده سردمک دجوار در باسته به. سروک روسیای ولادیمیر پوتین تکس کر که زختین به همپاین روژ آوایی نکشتن آرمانجین خواه. هروها دست نیشان به باندورن شر اوکراینای و دورپیچن روژاوایی لسر موسکوی هاتنه سپاندن کر. ولادیمیر پوتین دیار کر که روژاوا دوان همویان ده تک چویه و ادعا کر که ولاتی وی کاره لهمبر زختن لشکری آبوری و سیاسی ین گود سالین داوی ده پیر روبرومایه بسکنه. تیما جوان جنا تایکواندو یا باجار حسکه بشداری لیگا کومالا سوریه بون. تیما جنان یا گبناوی TTS تیناس کرن درزا سیمین لسر آستا سوریه ده جه گرتن و بگشتی 13 میدالی ورگرتن. تیما TTS پشتی سرکفتنی کیف خوشیا خواه بستران و دیلان کردی نیشاندان. بفي آوايين وشين مين شفي بداويد بن خاطري